Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Special Cell Jongki Pulit ka East Khas Hills District kala kemno ya uba stoning Kharphuli ha ka janmit jong ka sngiding kong halor ka jingkno ba ulale bi ijat ya ka khun kan thei ka badang khat san snem ka karta ka balapun khun menda la handru banai ya ka ne ka jingyo akem lale hadien baka kami jong ka te ka khna kala ujor da ka ijahar persha ya uba stoning Shaki Pulit U Superintendent of Police City uba Herbert Kharkongor hakasi baar ula pentip Shagi nong tho khubor baga thanat maulai kala jupersang ban kem yo uba stoning Henry ulalat no naga jing shakem ki pulet kila pelong ya ka jingwat ha umrenja bad ha ka shnong trai jong u harang sken hajan soyong bad ha ka jan miet jong ka sngi ningkong ki pulet kila yo kem u na sning USP City uba Kharkongor ula ongru ba ka kemi jong ka khun kenthei kala yo jing tep shaphang ka jing pun khun jongka ha kapor bakalalet shaka primary health center na kabenta ka jing sumar ya kate ka khna lapha shaganish das maternal and child health hospital ha ka shitrik unaitung na kabenta ka jing sumar ka babnya hadien bakala shong ha ka jaka sumar la shphosngi lapalat no yaka ha ka janmit jong ka skining kong ki pulet kila perung da ka case persha yu Kharphuli ha ka thanat maulai hapo ki kendon ba per jong ka protection of child for sexual offense act ar khat ar bat ka section lais pa san phuwei ka ba ar jong ka bharatiya nyaya sanhita BNS ar phulai uba Herbert ulo ongru baki pulet kinra ai uba stoning shaka kashari banpan ya ka hukum na kabenta ka jing toket ka babnya kalong kumni dia mengayo ke FIR dengan kami jeng tu survivor atau strik mah mengayo ke FIR dia kini mila register case atau pokso plus kadang BNS atau team section ai di masnyo tu mila ya je investigation tim ya boleh juga perlu contoh anak la form mila target iki hamu kila batai no itu kong yai batai bang aku na ngilawad di kong ngilawad di so umrenja nomor kita buat sasti ngilawad itu dan sti pandai hadin gitu ong boleh pan apa scam sti hadin gitu sete na kalian jong absent charge ng online ayo bat si jong mo ngap kila ya lewat lelet situation lai dawat tu rumdan hadin gitu layat isu ke investigation nak buat di nong sengket buat hadian gitu benden kesi nilayo banbat ya uni accused belong panak mo jadi kena bekerteng stoning Kharphuli yo na city super Riboy district but kani kadilang ba ka lang jong kulit maulai kulit jong sting na Riboy but we special selling for that discuss sales game nilayo kami but kadang jitoket kadang yan but din kata angin sa forward hoy kumbang labatay mo ka jingwan jingi complete ang kuwi ka jata marban niyo information first kon sa kuwi ka jata din kata dalawat lap mo kita jaka ko idan police di on the professional station jadi din katu pene ni kam investigate niat do nilap na min gamit nalap yung stage for the district kani ka pokso act mo haki pokso cases te kawai ka statement jong survivor ego apply ya ini kena hingin sa pa so pon statement ko jong 123 jong BNSS baru ki FSL rumit sa pa namar begini ng scientific mo scientific aids to the constitution community gerak mentah sedang nyat kayu kan cuma ulah jengnya ada lalu ada cing mentah ini dan hap belum involve sekali ke kes